हांव एंथनी डिसिल्वा फ्रॉम आसोल्ला आंबेली. आज एक न्यूज आयकला मणिपुराचो. वयर थिंगा हूंय कितें इगोर्ज म्हळ्याय, घर म्हळ्याय, पेट्रोल पंप हाऊस पेट्रोला मोटर आसलें, कोणागे देवूळ म्हळ्याय आनी लोकां मार पीट, कोण मेले. Here we come! We are indigenous people! We're gonna fight! हे कित्याक जाता काय? हे जास्त एक स्टोरी सांगता. कोण डेव्हिड म्हणल्यार ताणें एक काणी सांगलेली. एक ग्लासा इदरा हूंय मुयो रावताली, काळेल्यो आनी तांबडेल्यो. दोनी फॅमिलीच्यो मुयो बरे भाशेन रावताली, बरी जेयताली, हाताली, भोंवताली, कोणाक कांय भिरांत नासलोली. देरफेन झगडी जाली आनी मागीर कळ्ळें ही झगडी कित्याक जाल्या ती, पूण कोण तो मेळो ना. हिंगा एकलो कोण मनीस येयल हूंय आनी तेंगे तो इद्र पडटी रावताली थंय मुयो तांबडेल्यो आनी काळेल्यो. तो इद्र हूंय एकल्या मनशान आलोयलो आनी तो आलोयतना सगल्यो मुयो डेस्पेरेट जाल्यो आनी तांबड्या मुयां दिसले काळ्या मुया आपल्यागे दुस्मान, काळेल्यांक दिसले तांबडे आपल्यागे दुस्मान. आनी ती एकमुका बरें झगडो लागली, एकमुका मार हावपा लागली. तो इद्र आलोयलो आनी तो गेलो. Attenborough posted it on Twitter. If you collect 100 black ants and 100 fire ants and put them in a glass jar, nothing will happen. But if you take the jar, shake it violently and leave it on the table, the ants will start killing themselves. Red believes that black is the enemy, while black believes that red is the enemy, when the real enemy is the person who shook the jar. The same is true in society. Men versus... इंडिया जात काय हाची? हाचे दोन मुद्दे जाले मणिपुरात. एक कित रिजर्वेशन लागून केसां जाले खंय, आनी दुसरें इगोर्जे लागून. इगोर्ज इल्लिगल आसले. पयले मुद्द्याचे आमी रिजर्वेशनाचे. आमगेलो अमित बाब शाह होम मिनिस्टर इंडियेचो, तो सदांच क्लियर आहलो हे रिजर्वेशन रिलिजनाचे जावपाक जायना म्हूण. ओ खंय कास्ट जावं एक ग्रुपाचेर हे रिजर्वेशन दिवपाक जावप न्हू म्हूण कर्नाटका हें सांगून गेल्लो नो रिजर्वेशन. आनी त्या मुस्लिमांक गेले 4% काण ते जनरल कॅटेगरीक आयले. कित्याक तो म्हणालो रिलिजनाची बात जावपाक जायना. एक यहाँ धर्म के आधार पर मुस्लिम रिजर्वेशन था, 4% रिजर्वेशन भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने वोट बैंक की लालच में पड़े बगैर ये मुस्लिम रिजर्वेशन को समाप्त कर दिया है. हम मानते वेरी गुड, हेड्स ऑफ टू हिम. बट हिंग उलोवन जात थिंग मणिपुरा गेले जाल्यार होच बीजेपी गव्हर्मेंट थिंगा एक पर्टिक्युलर कम्युनिटीक ST रिजर्वेशन दिवपाक सोदिता, ST घालपाक सोदताय. अरे हिंग तूं रिजर्वेशन काडूंक सोदिता आनी हिंग तूं रिजर्वेशन दिवपाक सोदिता. वॉट एक्झॅक्टली इट इज तो हे समजलो ना म्हाका. State, including the capital Imphal. On May 3rd, thousands of people joined the Tribal Solidarity March, which was organized in protest against the demand for inclusion of the state's Methi community in the ST category. The protest march was carried out in all the hill districts of Manipur. Troops of army and Assam. नंबर 1. आज जात कितें हे रिजर्वेशना लागून तिगाचो ट्रायबल लोक जावं एथनीक लोक जावं वो तो नागाज जावं ते कोण आहले ते तिका मणिपुराचे जेन्ना एक ओल्ड कम्युनिटीक तेंच बराबर मिसळ जावपाक लागली बरे भाशेन रावताले ते देरफे ती मिसळ जावपाक काम केलें कोणें जालें हिंगा तेदो ताका एकमुका भिरांत दिसपाक लागली तेकाय हा टायम भितर
आनी त्या काळमुटी ते ऑटोमॅटिकली भितर कित्याक तेंगेलो शेअर उण जाता आतां. चोग जाण एक केक खाताली ती देखून तो आनी 100 जाणां आनी ती घायल जायत त्या केकी धाकले कूण जातले न्हू. सो मागीर ते चोग जाण खाताले तेजे पेज येतलोच. In the midst of a large-scale violence and arson is the infighting between the hill tribes and the Métis community of the state. The crux of the matter is the High Court that recommended the state government to give dominant Métis community the scheduled tribe status. But there is more than what meets the eye. The Kukis and the Nagas, the tribes that live in the hills of Manipur, are worried that the anti-immigration drive by the authorities will drive away the indigenous tribes of Manipur and instead give more land and resources to the Métis community. Manipur is an important strategically located state of India. बट एक पेज येता ती भिरांत जावन एकमुखाचे केस्तांव कोताय. ते एकमुखा लायक कोनाय न्हू कित्याक हितू वर्स ते बरे भाशेन आसलोले. आनी इनफॅक्ट रिसंटली मणिपुरान तेच मायनॉरिटी लोकांनी बीजेपी निवडून हाडलो. इनफॅक्ट प्रधानमंत्री देखून कॉंग्रॅच्युलेट केले आख्या वर्ल्डाक दाखयले दॅट मायनॉरिटीज आर विथ बीजेपी म्हणून. आनी आमगेले गोंय थोडे मंत्री म्हणटाय तेश कोन्न एक आमगेले मायनॉरिटी कम्युनिटी हुई चिमटी येता बीजेपी म्हळ्यार कितकोन चिमटी येता. गोंयांत एक टायमार बीजेपी फूल मेजॉरिटी हाडलो न्हू. इवन बॅक्ड बाय द चर्च. मणिपुरांतूय बीजेपी हाड मरे. चिमट कोणा येत रे हांगा आनी चिमट काट कोण रे. हा सो हे आमकां प्रश्न हो कोण कोणा माला ते सेकंडरी पूण हो इद्रो आलोयल कोणे हू शूक द जार दॅट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. सो ते रिजर्वेशनां तेची ती भिरांत येयली कित्याक तो मुद्दो कोणें जाल्यार हाडलो भितर आनी तेजी वायलन्स कोणेच करप न्हू. Nobody should have done this type of violence. In the midst of a large-scale violence and arson is the infighting between the hill tribes and the Métis community of the state. The crux of same matter could have been sorted out amicably maybe. But तेश केल ना. गव्हर्नमेंट निवडून येत थिंगा ते मायनॉरिटी लोकांक तुमच्या आख्खो फेर दवरलो आनी आज मेथोडॉलॉजी सारकी यूज कोन्ना आसतना थिंगा ही केस्तांव जाले आसतली बरी. This could be avoided. सेकंड पॉइंट आहा तो की इगोर बांदले थिंगा इलिगली फॉरेस्ट लँडान. आनी त्यो इगोरचो बोंड उडयल्यो. Those churches were for ages, more than 25, 30, 40 years. The igor thingai. A legal battle between the government and the church members. So, what exactly did the court say about this land being occupied by the church? The church was established in 1974. It was about it is around 49 years now. And the government gave eviction order in the year 2020, December 24. And the High Court protect both sides state aqua around 2-3 years. And therefore, April 2023, High Court take out our state aqua. And now it happened like this. So, how do you feel about this? I feel so pain because सेन्सिटिव्ह वस्त रिलीजियस वस्त मोठ्या दोना मे बी वेल प्लॅनिंग वेल डिझायन मेथड यूज करून एमिकेबली
दोन्ही रिलिजियस कम्युनिटी कडेन कितें कोण बरे भाशेन जाता जाल्यार करपाक कडेन जातालें जाय जाल्यार. बट थिंगाय जाल्यार म्हाका एक प्रश्न कळ्ळा. ऑलमोस्ट 80% ऑफ मणिपूर लँड इज फॉरेस्ट. आनी ते म्हणटाय ह्यो दोनी इगोर्जो फॉरेस्ट लँड आहले म्हूण गव्हर्मेंट. सो वॉट यार 80% लँडांतल्यो 2 इगोर्जांक जरी तर थोडी जमीन एनक्रोच जाली, इल्लिगल जाली, बट फॉर मेंटेनिंग द पीस which was maintained for so many years, something could have been done maybe, because finally the forest belonged to the people of those forests, the ethnic people. Forest रावताय ताका एक holistic right आसता. The people living in the forest are also the partners of those lands. So some mechanism could have been done, maybe in the bigger interest of communities. Maybe this land could have been legalized. It wouldn't have been even 0.0001% of the total forest land. But pretexting kela that the churches were illegal, they are on forest land. Wow. And so for this little matter, such a big issues, so we need to weigh down the pros and cons. Then in that case, why particular communities are being targeted there? Illegality should be for illegality for all communities and for all the structures of different religions. Percentage wise, if 10% of the illegal structure of a particular community mota jai, 10% of the other community also modpa jayo. In some places you want to legalize what is illegal. In other places, illegal nawan modop ani chaos जावप, tension jata. I am not supporting whatever it might have happened here of violence. Totally I condemn the violence, whoever they may be. Maybe they could have gone to the Supreme Court or whatever the court verdict dilo. We should abide by the Supreme Court. You may have your differences, but all these things in one holistically म्हाका हे सांगपा जाय की आमी आमची भितर झगडच्यो. फाल्यां हे गोंय जावपाक शकता. आमी आमी भितर झगडच्यो. प्लीज जावं मायनॉरिटी जावं मेजॉरिटी, हे जायत येतले इद्र हालोवपाक. हे इद्र हालयतले आमगेलो बरे भाशेन रावताय, कोणाक कांय प्रॉब्लेम नाही. देरफोर एक इश्यू आनी दाखयतले केस्तांव घातले आमकां हे समज. सो दिस इज एज अ प्रिकॉशन एक व्हिडिओ केला, so that we in Goa we have a very communal harmony आसता. पूण मध्य मध्ये हांवें नोटीस केला गोंयांतूय थोडे लिडर भायर सरले, मध्य मध्ये इद्र हालोवपाक ट्राय करताय. सो कीप अवे फ्रॉम सच पीपल. द क्वेश्चन इज नॉट what is legal, illegal only. The question is also who are the people who are here to shake the jar. देव बरें करूं. Thank you very much.